أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندني الصلاة والسلام على رسول رب العالمين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، handani wangazi jawa na mdongozi wamba wao kao mrahangore wao imara mraha wa zubu ubaoni ezitswandrazi zimidia hamadira bahimru kalindi owahuzingiiza wa juhure ya gono urudi hote ngweni wange fursa ya handani ukaya ezendona yi zonga mzienshimi nawe mdulobo nsijubanu zitsokiri zonga rizienshio sontsipi ama ezapuziza wanadamu ezenzia za ubitiwa hata izori wonaonai rizoneno yode mane kao wakaujwa hamba wakalansiza wajwao hamba wazone sando ya ukaya zembizo hena mndu yetu zijua zenjema hena mndu yetu zijua tena shae taufiki ya ufanya zenjema ihana sababu ama ofanya zembi umndu kamndu otodo hamba zembi na urenda zembi izo shetani nguranzizizo abo izo zonyangu osoni mo binadamu usoni mo wanadamu afwan hokazembi dozikao kazinji fasili harumao hana homrudo kamru hamba zenjema za urenda wandundo za uheza wandujuyu ne masoya ubito wanadamu usizo warandanda ongewa na wakomoro tanza mwelewe ya ukaya zingamanya ujimlifu wa hensi ya hatu zoti nchashi haukaya shekabaya ye mzungu mkolo yabatayenti kajaka ubata emihono nemindu shahabata ze akili za hatu zifonksione namna za umwelea yode maana ikao uwinji wa homkonsi wa hatu washkomor ndungu ono tabu ya he ajanibu ya wanada muhindini wajoka urirengeziza umkayondo wa hensini hasibabu ya ndongozi nji abonge sijojibiwa wakati wa urenga uhe haruma zerezo sosio unonese zitokiri haruma yensi ikao mimi amina maheshiri na mfukare zenongo wanzo unambie hizo sitati tizijushilia harumizo tijushila harumizo tisati zizoea ngarizienshio zetabu hizo yone manokao mikao nokai wandro wenji ikaongwa onao hama meilleure solution ya ubadili yensi yinu au wandu ikao deja zi anklizi sazi waonesa ya ukai izi jobadili yensi yinu likaza liha sibo nti nsuo na hamabo huneleza marunda wewe kahurenge bada jusiha
Msuona ukabo husahuneleza ukakweliye sihahu heya ze programuni huishiaonizo harumale jiji la Facebook linu fikireka okwelera isi ulio ikajaza swili demana ratubadili shani heleweje leader au dhamana hanzo maudu ya rumenti yinu ya rengawe elera shakamili harumaze rezo sosio ya tushindo nelezae mendele usoni ya heensi ye namna ya johuja shange na 1 heure de temps et sujet azali hani hamabese eka mgwatamane shumbe shahahe hala wa duniani hama ngwanzo waneleze nelewe ukaya uwinji wa hawa ndolora wa parti politiki hani hamanelewe ukabese kamgwatamane shumbe shahashirenge abaha hamabu ngwanzo wareleze ukaya abwensi yentio tokanje ani ilondele satso ripuzi za harumenti yinu dabo azala lonamu ani wakati mwinji nugurambu wandu ikao wa nzo waronese ukaya ezinu ngiombi izoti bizore hara yao sindeze mbiri zionao sha do ushinda uneleze au uke harumale jiji la Facebook linu shilelera ushirengao utitonsomesa azali utitonsomesa owana azali utitonsomesa ya mrumsha azali utitonsomesa zehali za azali ukaya tu aminukaho hamba hahoze ndongo hizo ngazinjiao harumaze solisio za ubadiliensi ukaya ikamru ye lima zo urudayabo aboko yatu jonda zoya shara nziwe lima na rekonsidero kaho lima dekaba hazali haroha sha yeshe walo hinri wewe mru wa parti jua woi mru wa parti orange woi mru wa parti fulani UPDS ani ngwanzo uneleze neleweje we mru wa jua utorekonese ani wemru wajua watu kubali jana owandu watu kandawe wakakritike umfo wa kombo wakahunda maswa weona hama bala sambigu delo ikangarambao ngarivumbao umfo wa kombo nezatu kanjema wakati huo wakahunda ndime na mvuyu za wanane maraya wakahanza wambe zenongozi ntijao lewoze ndongo hizo wewe wawe mru wa parti fulani ya kauruma uhundumaswa ya hanzeke e parti politiki liyoba leo ihwelewe ukakweli zenongo uzamba ozinu unuma vumaha kama unuma vusharia na zinu haka uhambia jana kujelewe lebana mbeno kawa na Komoro ze parti politiki ziliyo actuellement harmoyensi kaziti meilleure solution ya hamaibidi bafanyiwa junduo jinra jine na ilote na kalina kamukinishi Henry leo mathalan ye parti jua au ye parti serse au ye parti UPDS mkinike henna parti yabo ngo na malahoya tsoma shashiwa ya milikio he sababu njoka hivumbwa ba sitima independa parce que hena mndu katu dependene maisha hena mndu Komori ngulewe mesha afanyiwa no wajomba hae no wababa hae ngabo dejo wajomba wasafanyima maisha no wajomba hao wao kwenda Faransa hao wakati wa siasa wambeha Faransa ipedesado wambeha Faransa yatongeza yalona maisha yafanya imesha hao wewe mwana mshwaha zojo ka sababu ekangara nzora mbeme de losonianti rijagara nzora kritikeze parti politiki zinu zonti pia rambe kaziti solution parce que zibiri rahakar tuona ze ankli ze memoire ze parti zinu harumoho mrileleze ensia hatu zijotosha ola mjomba yanangalia nasoma ha sababu ya ukahaba hiziwa ni parti fulani nsuvaka siasa mkiniari rengele daholatu mateka yambeka mnaujwa henda bahanu itsondo valo UPDS
zoutosha harumwensi ya hatu rirenga na mateka heze ndongo hizo kinyume heze nsizi rajine umtsahwe mendeleo soniansi na mndu nge tayari mimi ijokirike kanika tayari yani bloke mbaba hangu tanke mbaba hangu uamini umkayondo wa parti fulani abo yu irende haukaya ngasi haruma blocage arsima independent hazila hali za hemi konsia hemalaho ya hatu no mdungo zila parti politique parce que parti politique homdu idunga ngebido idunge si hamahaba inu difference ne dini ngebido idunge hamahaba chakututa akili inji uaminifu na mahaba par rapport ze parti politique zinu kuna ujozidunga hata ansuba partialite uka ngamtwende humjo bango aliyo anga modohombe bango ali ngamwendo uhulo mendeleo ngamwendo yuhenelewa ukaya izi akili za hao ne bisora ya hao no mirongozi ya kihao ne namna nize kapasite za hao ngamwelewa ukawa ndo wandu wala dhishinde shekao shabishirilelenzi yode ze decision za bidi ridokanizo homdwenda ya derar ma parti politique shahar mwensi hatu yoti de namna hiyo rihana mjomba rihana mbaye rihana koko rihana wao ntipia ikago mzima abo yarendwa zema owinji ezema izo zirifai pia si hangala hizo avaya ho kabanu inu partini behao yende yafanye nsi yatu kamili shati doda honi hatu ejizo watukufu izo mengoni mweze sababu leorto ushindo parisa mivma nyinrwa jine itode ze parti actuellement kaongar zienshi ikarele wanayizo ujua ukaya mendelo usoni yatsinda ya manami meka hurenge 2h gonelezo opeu kaondo ujulia oyensi au hurenge 2h ngo fikiri ukaya mimi ho badili fikira ni hwelewe ukawe mndu mwenza akili wa urumansi deka hurenge ile rasho twamba izo nienshio ngamina maheshiri na minane raha kesto njaishi parenjema harumayensi ngamina maheshiri na mina maheshiri naya njaishi ani mendelo usoni tsaya la harumayensi izo ntsulinda leader politique au mru hanzo leoya shide ya ni mwele ukaya mru wa romansi ye mru lona akili ya ulelansi horengelera toka jungo to expose azali ukawelaye wapeu olabala tobia yahe olabala yejau pour nous tinasi pia parce que ngabo kaongwa rema ukoti haruma hizo nsi muhimu wala shekao shahowa nruwao nsu aminu ukaya warelezao namna yokarelewe ya ukaya umuri wa hezi inu yensu ujo uhisa nilewe ukawe mroka nuroshe yenjena mbebo mbaba iwanu ujo ukanga mjokaya haukanga mwele ukaze falsafa uloni zo zinu eka uzitanziani zindo falsafa za ulilansi mal asafi shadid msushi ndo parisa mndu washashi kabisa mndu ja Hamedu Wadaani wakati bro ani mrushinda hamwishilia ngurongowo ngono hashindi hambatare hinje matazila na fikira za ukale ohama ngebe sehendo enda haruma hirisha ufaume tijosubuti nabe unupe undu oya nrenda o shazi akili za ulelansi timwishaye zambu ngabona wasaya na wasaya waloja wadaani haruma namna ya ukale oti weshia weka urongowa hani mndungo nokangwa unanusu na winji wajotanganyishiha na wasaya ani wadisela gao la ulelayenzi hauka eda zivi zenongo ya zamba hauka mimi nsudunga mrujo jana mbiyo kaya ikati votiwa na msojo bitone komoro
izo mimiranze mahalo niyo satishia kama emalideri deja mwajuao sambi bani sabarumu azaliwa harumu ikililu harumu wao wansema bango ya hatua ya biri no izo wakahamba zonsi pia ingezo urende hekamru hamba amfikire nsiyinu keja jo hutajia mbando ngoyo hokangiondo abonge shanga bo ndrongo ikawe kamru azamba zo usababisha rikubaluka ya emruo ile gawe yalifanya linu besho akajawahi ya undaensi shekai miswa yahe pase o wajou jabanu wajou yenshinro wajou ka alezi paskwe ngaranzo mru jori vumbulia anamna hindrini ya uhunua zenkwehenku huru ya uhunua zenkuno nziro ya uhunua zenkuno nziro harumwe shamba shahatu shinu shahensi ya komor ilirijwa wala haukaya yensi ngabajoma raisi we wala sha ngwatsingo wala machimba juyu ni machimba yaonde yakao pulwa ingeri jo undanzi ani mwelezo ni mwelewe awa maraisi maili wakana fikira mbili ze fikira hizo zikangama nao wala dunia mengoni mweza sababu zaka watu wa dunia karno anzari rejei ngojo parsokaya abo do balole dalao shawe mesiwa mizinga midhiro ikao nganzo mndu yatsinze mnankuwa heale ya parele shahada ya aminuka yanga mnala uzenzifanye kati fundizwe kanjafa alimuhimwe kati roisi abwensise iselimwa ababahanga ekami njazienshi msinaka ukana mwenzienshi shamkini wejoja yabo walona zefikira njozi bala hizo abola dhima ngwajo wala shababa kwa tuja wahunua ensi ya komori nga njumotso wala shaka mjaparo hunua yake na ukiriri wale rareja hunua unanzama angalie gabo baadhi za marais sharti ni wavumbe zisimu za hao si joja njia ukabanu uongo mvumbu wabaha barije gabo raisi kao haonesa ukale gao la handani la ubasawa yensi ya komor gebidio rijike wasi nsike na nyiwengwe mbili hazima mimkomori ngebilioni keneo wengwe washikomoro shahen na mkomoruno na nyiwengwe mbili wengwe wakibeberu na wengwe waki Afrika basi wo wengwe waki Afrika wahae wa ukadi ngoni mo wengwe wakizungu wahae awa mengoni mweza ideology zahe na mndu mwenza nyiwengwe mbili namna hiyo owengwe owa kizungu woka usoni wahe mzungu woka usoni hano wengwe waki Afrika o aminukaya eka emwarabu hatajiri hagashi wondo uso ya kaziwa nganzo ntajiri halavan aboho kaya ikensi ni fikiri madini ya kizungu ije tajiri harumwensi no es emadini ya unlela do wengwe waki Afrika belavani na ihunda de karafu na ihunda de bilibili na ihunda de langi na ihunda kao wengwe waki Afrika urumi ya ze madini za kiafrika lazima ngojoka hindu wa mrumu Afrika lazima tajirihe haukai dalilu wakaze madineza hatu dezitajiri thousands zinrajini abongenga manzoneleze ukai ikaribe haraisi harumaza eleksori kawzifani gendo ya umri hoka ya eraisi watu woi ngena ndongo mbili imma ngusharje yembeberu ya teroho ya herahani au imma nguko mwishilizi wa hai yode mani mwambia nukaya rahaka rijaparisa mndu wa urihunulia ngeri jowala shaleo
ndu wa siasa utihe Facebook banu ujorenge zile razila ulera mfukare wanzoneleze zo nienshio banata wenga we Faransa wolo Faransa ngo shiyo zijiro komori sha eskenga we sawa na mimi nienshio komori halafu nrenge yunor de tanje nukala ntize Facebook banu jumo tovu mwazali ani hamabo ngonzoni kesure tokange zela tofa baha yensi yoto jokanje nabo muhima mziro sisi ejamada sirifikirio eba azaliye sabonti eba lobejo ka uhabanu yarifanye nziro hana zinuri yashiyo ani hodi fikiri yao halafunye nyinga monzo mdori para Facebook bana mrone seuka hamabeseka azali mtosho kale tangalahe limabaha hani ngojoni para unsulaje ukabo mwana yensi deja isa ngiyo jalanran mana sala sahafu hani ngonzo ndrege ile rasha kamili ni usive ze jiro harmenti yirunga mziyanshi tananga mtabiho hana wewe ulobonze sini hadaye parembi ngayutabishao psychologiquement ukainde nsi haunge na parembi shamimi ngamzihisi physiquement parce que nimide udungole gari hata moroni abo psychologiquement et physiquement minga mkozo wewe wojo tabia mbabi physiquement omo haujo uja vacances inga mina mahamingabi jumo to samoroni nga wana mahamingabi rahakuja jakomo halafuni para Facebook banu